Wah, apa sih kita uar? Dari pojeng ala ko, tayang asing akana pun istirahat. Gitu aja boleh tengah nggak usah na orang tikaman. Mungkin kan bulan ni ser. Keni ko, ala ko, tak tahu ka bekto. Pola keni ko. Saya kocak ala ko sampai apelo. Kini ko saya kocak masa dengar anak ben bini, beni kunek kelone, tapi epakani. Sampean alih profesi Pak Tinggi. Detengar Tegal napa sabe? Ko se ajun ko rujun bener ba. Siah enten alek. Bulan ni ko bakun orang kampung Tengkina. Aso ngai limadin. Enten tanda lemah. Punten tak biasa na pola na. Ala ko nggak kenikah ben arena. Mungkin tenalek. Pon lakona orang baba. Gimana teh ini si bode isabo? Berarti impian leres, termasuk orang seaja getana ben atani. Mungkin udah mah boleh. Neko ala ko satu hune. Tak oleh sini beni. Tak kenikah na. Samangken nak kanak muda tak kok alako siap lo. Terona ruangan AC malolo. Bula lakona. Nengi asik ya, tapi angin telap. Hina pon bulu terosa. Pada selamat. Kita pak keniko. Bini ne pas seneng. Mungkin kini ko saya tepak ben sepak. Mungkin tenah. Pola na bede, bini na noro akar karkia. Takut tak ikut alako, katunya kurang malolo. Mungkin sama stena, bini niko narema ka hasil lakona lake. Sakone cek cale, mun banyak ngisok kore. Mungkin cek sanonton ni bini pon jaman na matre. Tak sadar jabok na betes sako sekore. Mungkin sanonto cuma na skincare. Tapi ia besar kisok kona ker-ker. Lah marani ko boleh. Gula banyak nangale. Bebini bila keluaran banyak siya tenten. Tapi bila polong musola kena, tak betul pulur hulekatan. Mungkin kini ko sanonto banyak nih bini nya doni akomat. Berarti masuk tandana kiamat. Ani ko si kocak abot to aing es. Jika tak lempo ki dijak. Kila sila rabot temon. Kini ko ki ngare ah. Mungkin muna carita lempo man. Saking ane ko kan mas ngabi ni benak foto. Mungkin tanja pabod istirahat te sambi. Kani serrepoten na. Deki bila solpo pasti tina akyun binina. Mungkin marane ko man lago na bula. Marate na ibodona. Si matora ta oneng ta keraplo koneng. Tapi kan pangeran maha oneng. Angkin tenaja. Ala kong jala ko. Tapi abo narabot. Tika emu ala ko. Budi emu alake.
Ang kiman, kalakuan na bula nga neko. Sibuk nguan benatane. Tapi tujuan na, kaang kuy maseneng anak pun bini. Ginten pada raksa, maoleh pada nyaman rasa. Ang kiman mada, bula siap kaang kuy manguda. Katipun apa seleres tugas laki bini si ikaw ni penjenengan. Iya ngak ria kembang. Mun bini cek kek malake, mun lake cek nikma bini. Artena kenengi sedeti kelakuan cek alompak kodrat ke pangeran. Engki samangken ampun banyak ring bini tak bisa ibelai lake. Saing ke kabadaana tak parengi ngerti. Nyamana lah cuman akhir. Lado pak kacuman se makoboter. Apa boleh banyak setir maleter. Engki leres ke. Iya ayu pada paingak sakanjaan. Oleh tak pada kaliruan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikan, aduh, tunggu. Udah dan totrong aja ketika aja. Oke, demak. Bah, nah ini kocak. Tika tak pusing kita tiring miskin. Mungkin telat. Meski anak bula miskin, saya penting bula tak minta ke orang lain. Mungkin mun buda terus tiring soki. Mulai tak batin ngaros orang nanaki. Mungkin meski anak jalan cepat, mun pasti capuk tola. Tina, meski sakone, saya penting barokah. Tika ni ko angku na masuk orang lola. Tak ndak ya cek kasih banyak hasil lah. Mungkin tina tak nape. Saya penting bula tak deti orang si ejale. Patotok maraga ni ko. Mak tolos ketos. Mabete tiga aja. Tina bula mengkata tibe. Man, sanon to ala ko bojeng ika tingangi. Tak ala ko sakale, tapi banyak pese. Ika sanggu ara aja pun datang ke. Mungkin biasa. Ciknya mana kau dian. Bede si acaca. Bede kia si acela. Bede si ngalem. Bede kia si mesem. Sampai-sampai orang soki ika tinggi. Mungkin sanon to cuman pun aoba. Bade sinyare pese kalau bencara arajo. Mereka tengang kasuki na datang ke. Mak bula terus soki lekas. Tina makile berjalan pintas. Sepenting PC ampang dalam tas. Gimana parlo sampai luas. Empon man cak maksa. Kini ko perkara dosa. Boleh sana mungkin neraka. Kan si penting abak senang, tak betengan. Abak ponto buka je kenca. Punan setiring maba. Mungkin saya ngak. Bula kun bisa main ngak. Wah, demak man. Marah bulu. Tan, bulu tambu garing malarat maratika. Sambil tak kira bulu keangkat lagi ya. Mau berfirman. Tapi bila lakukan nasihat. Mak pas tak sabar kabudaan malah.
Pangapora ba? Iya Jong, toyo. Bula tahu, tika perlu nape. Ba, kalau terus kia, mulai tak kocak miskin benda tangka. Soke. Pokok na bisa nyokopi sarap. Odik na tak kira melarat. Pangapora ba? Toyo, nari terus kia. Mungkin ba, kalau terus banyak bese, mata lah kue cale. Wana apa syarat ba? Tika saben bulan sekalian, kau beri kakanan. Nah, apa makan na kaniya ba? Nasi pecel, napa yang geprek? Antar ka geprek tika, kan ko beri pakan orang na, pakan najin na. Apa? Makan dari atau kinga manus. Nak kanak saya tadi dus. Maka nak bekal soki seterus. Mungkin ba, pokok soki, ben subung boleh orang senaki. Iya, mun buat siap, kau tuh lengkap apa sih syarat. Mungkin ba, siap. Iya, bagus.